Ahabero 11 ukwezi kwa mwenda omwaka gw'2022 tukakoreka makuru g'omuramuzi Joyce Kavuma owakyayitaka erukushangwa omu kyaro kya Nyarutenga erukushangwa omurunombe Sanga Kiruhura district ahu Joy Katushabe yabire natongana na James Tugume barikufa itaka ubwanyuma y'omuramuzi kuhika itaka eri akahurikiza emba zombi nokwekoraganisa kwija kuherezayo encwamuye aha muheru. Bwanyuma ahireyo encwamuye y'aha muheru kandi asingise Tugume James omushango yamaragira kuruga omu itaka ry'efaakazi hamwe no kumuraha sente zirukuhika miliyoni 10. 213 Ntutonga n'omushango okuteri izobe twagusingiramu ninyebaza kooti ya Mbarara ninyebaza jaji Kavuma na roya witu basaze mwizina rye bati mwizina ryabahe ya estate ya Ruzira. Yes. Then kindi no kumpinga mu itaka bataka kukozesa kandi ariko no kusaringira. Then babahereza costs na general damages za miliyoni 10. Ubwo hatabane benda ngo bona abo Tugume James yaguriza itakeri ombehenda biragiro barujemu ubwo tiriho na kanso yasanga itirenera nagamu kasasoro twakwatire motoka ya town council nuguza kuba mushango sanga town council itagakwataho kasasoro mu ngicyo muramuzi Joyce Kavuma yaragira ngo buri muntu wena uriyo mu itakeri arijemo abo kuba bakakora foja arebe ibe itakeri so buri umwe wena arijemo taruho kugira ngo ubitaka manyabihane bona bagire mbona baguzire mbona umushango kagwagira umukuru gashakwa kuri Stofa himbiswe.